imurenge.com. umutekano muke ukomeje kugaragara mu karere ka Minembwe bitewe nuko abasirikare ba leta ya Kongo baturuka ahitwa Fizi ndetse na Baraka bakomeje kwiyongera muri kano karere. Abasirikare bakaba bakomeje guhohotera abaturage, barasanta gahunda ndetse bakora n'indi bikorwa bibangamiye abaturage bo muri ako karere. Abasirikare bakaba barahamagajwe n'uwitwa Poko Bangana Michel, wiwe ingabo za leta ya demokarasi ya Kongo zituye muri ako gace ka Minembwe. Tariki 7 ukwezi kwa kabiri mwaka 2023 abasirikare bakaba bararashe ufaya Amasasu muri centre ya Madegu, territoire ya Fizi, muri commune ya Minembwe, muri Sud Kivu. Ibi bikaba zarateye isoko kutarema ya gatanu. Abaturuzi benshi bakaba batarageze muri iyo soko ndetse n'ibicuruzwa byinshi bikaba byarabuze muri iyo soko bitewe n'iyo mpamvu ya Amasasu yumvikanye muri centre ya Madegu, muri commune ya Minembwe. Kugwana gasani nta muturage batakaje ubuzima cyangwa se ngo akomereke. Abo twavuganye bahibereye bavuga ko abasirikare bapfuye imishahara ya leta bituma barasa urufaya rw'amasasu. Tubibutse ko bano basirikare bavuye ahitwa Fizi ndetse na Baraka kuza gufatanya n'abandi basirikare batuye muri kano karere ka Minembwe kugira ngo bace kugwanya abaturage bigwanaho. Umutekano tumeze neza mu karere ka Minembwe bitewe n'impamvu y'abo basirikare bakomeje kuyongera ndetse bakomeza no guhungabanya uburenganzira bwa kiremwa muntu. Leta ya Kongo irasaba kurinda abantu ndetse n'ibintu byabo. imurenge.com. Haciye iminsi itari mike abasirikare bo kuza babonye bava za Fizi, abandi bava Baraka. Nyuma abo basirikare batangira kuza baba benshi, bagenda ugasanga ko baranyaza abaturage, ugasanga ko baragenda bakubita abantu. Bukeye batangira kurasa nuko ngo bapfuye ngo amafaranga bahembwe, ariko ntaho zari bihuriye no kurongo ya Amasasu barashe usanga aho bayatunga mu bantu. Rero bikaba zaraduteye umutekano muke. Nyuma yuko guhohoterwa, kwiba ndetse gusahura, nta muntu n'umwe barica, ariko usanga basahura ibintu by'abantu, ugasanga basahura, ugasanga biba aho binjira mu mazu y'abantu, banyaga abagenzi. Ubu ni umutekano muke dufite. Noneho byakubitiyeho na biriya zaziya ntambara ziri muri Nord Kivu, izo nazo bitubera ikibazo, aho bakomeza kutwita abanyarwanda, abandi badutoteza mu buryo bumwe n'ubundi. imurenge.com. Nongeye kandi kubaha ikaze muri ibi biganiro byacu aho mukomeje kudukurikirana hirya no hino. Waba ufite umwanya ugasura urubuga rwacu ndetse aho ushobora gutegera ibiganiro byacu kuri YouTube, kanda imurenge.com cyangwa se imurenge TV. Waba wifuza kumenya byinshi, soma amateka ya zimwe mu ntwari zacu ndetse n'amakuru agezweho kuri none. imurenge.com tukaba tubafitiye byinshi bitandukanye. David Manoa, imurenge.com. imurenge.com.